За цикл стихов Увирчи Казаки народный поэт Дагестана Анвар Аджиев удостоен государственной премии имени Сулеймана Стальского. Несколько куплетов из его цикла. Йо, мен қазақ түгілмен. Йо, мен қазақ түгілмен. Қазақ ғалым, мен юққа. Қазақ қар қызартқан күн, мен ертылайман шықта. Қазақ күн, мен юлдызман, мен қазақсыз илыман. Қазақ 40 қылы қомыз, мен шоның бір қылыман. Жоқ, мен қазақ түгілмен, Балеке Атабайман. Қазақ ерні елігі, мен еліктейім айман. Жоқ, мен қазақ түгілмен. Har zatlı bir gücü ola, ölüp sezmege. Yırlar kaydan ala eken, güçlü özlege. Tam çerken taldan içip, sarmasa bülbül, yürekte 100 şaklık gele gül açakın gül. Kim var eken anlamaygan yırlanı demin, yır tavuşkan yallar da çeçedi kemin. Yırçı kazak, yır aytkanına buğav zangına, borallanı gücü artkan onu anına. Can bu yırlap saz çetkeni otu kumlardan, tüye göz yaşları tökken damıldımlanan. Her zatını bir gücü bola, görüp sezmege, yırlar aydan ala eken, güçlü özlege. Kazak dese tallıkta tau göremen, Karakaylı tüzge çıkkan salkını,